Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran ayeuna pelajaran nyolatan janazah. Ari nyolatan janazah teh nu dilakukeun teh 4 kali takbir. Takbir anu kahiji Allahu Akbar. Diteraskeun kana ngaos Quran surat Al-Fatihah. Beres surat Al-Fatihah takbir deui. Takbir nu kadua Allahu Akbar. Maca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Teras takbir deui, takbir anu katilu Allahu Akbar. Maca doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa agsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas wa agsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa abdilhu daron khairum min darihi wa ahlan khairum min ahlihi wa adhilhul jannah wa qihi fitnatal qabri wa adzabannar. Teras takbir anu ka-4 Allahumma gfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa shaghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la tudillana ba'dahu. Tos kitu mah assalamualaikum kabeulah katuhu. Ayeuna urang sasarengan carana salat mayit teh nyolatan mayit mimiti takbir kahiji diteraskeun maca Quran surat Al-Fatihah. Teras deui takbir kadua diteraskeun maca sholawat. Urang sasarengan sholawat namangga Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahu Akbar. Allahumma gfir lahu warhamhu wa afihi wa'fu anhu
wa akrim nuzulahu wa wasi' madholahu wa agsilhu bil ma'i wasalji wal barod wa naqihi minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas wa abdilhu daron khairam min darihi wa ahlan khairam min ahlihi wa adhilhul jannah wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahu akbar. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la tudillana ba'dahu. Assalamualaikum.